Shalom, juan-juah mo banta. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Popalum Ate i kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng kupesakat kami suku ten keluahan en, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Bukai mo penarihan nami Tuhan, dinalako mendengkohkan katamu. Tendimi simbadiai mo mengurupi kami, dinalako pesakatkan katamu. Ibagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, idengkohkan Tuhan ngo sodip kalak si merlea. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas pesalmen bindu 10. Janahanan sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-10 putukan, si mendo, ale Jahoba, idengkohkan konongo sodip kalak si merlea, jana peteguhkan ukur kalai. Lot sada kalak mergerar pontas purba, memaing sada ende si merandal kalohon, si merjudul. Tuhan soh diganai. Ende pemujian idi mendokkan kuso-kuso, deket kade sini pergedoh ni Tuhan. Sondigan ilupakan kono aku. Sondigan kono ciboni bangkunai. Tuhan alui mo aku. Olihkan mo gegohku. Ende si perpodi mendokkan tersenget mi kepercayaan. Percaya ngo aku mendahi kono. Bamunai ngo roh pengurupin. Perpesalmen mendokkan mendahi Tuhan. Kasa konon dahu ale Jahoba. Jana ciboni tikan sesak kami. Ibas pesalmen bindu 10 ayat sada. Perpesalmen mengakapkan barang pe oda percaya mendahi Tuhan nalaku mengurupi karina kinim persuk sininggongta. Orang ngo itaringkan kita. Orang ngo tuhu ibeli debata kalak si jahat menalukan kalak si bujur. Perpesalmen mengakapkan oda kumerna italukan musuhna. Tapi kumerna kalak perjahat dak tong mengeleyai debata na mendokken. Odalot debata. Ende pemojin si perpodi iluapkan si perpesalmen mo. Perpesalmen percaya idengkohkan Tuhan ngo sodip kalak si merlea jana peteguhkan ukur kalai. Iampuni Tuhan ngo perkara bak kalak si tertendes. Mula pekene ibagasen simpersuk kumerna si tahanan. Mbotong deket tertendes kalon. Da inget mo, orang ngo itaringkan Tuhani kita, jana orang ngo ibeli kita. Roh mo Tuhan ibas kenggeluhenta, yurupi ngo kita, jana hadak tongo idateken kita. Bantanai mo kepercayaan sinteguh, asa roh pengurupin Tuhan mendahi kita, barang dahari, tikan si merandal, jana memema deket ukur sampang ate. Mersodip mo kita. Meliasati Tuhan, ikekelengi kono kami. Meliasati mo Tuhan, kumerna ibereko mo kegegohan taba kami kala endal mehen. Da ampuni mo kami Tuhan, mula pe sidekaen ora kuengit kami nalako pesakatkan diri nami tabako. Kupoji kami mo ko Tuhan, ibagasen Yesus Kristus. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan, beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i, Bapak Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana. Juan-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.